le nga pi kausanga le na va tu se ka penga le si o lea la ua maua fa maunianga o ka penganga ale vaenga le ko ongo ro o fengia ko ka penganga le ko rushing ai mengi nga mo ko fa se ala vai go polo ku na matua fa se e o ya li mongi e tu lo wa ya mei wala ngai fa pe o public mai mei wa so fa ya le ka nisi a ko lua le longo mali mongi o le to o lua le fa popo i manisi le la lafi na fa o lo ata waina ma ta upu le ma tau le pua mawhai mai, o whea ngai la ngira ko, o whea ngai ngira ko, ko, laso whea. Le bang mako saungi, me ngai aro koro ko. O leo karongo ngai mka upu le, la wai, o mka ula ngia na wale, mka ngā runga whapsingonga, e mon mau ngai koru leo o mangai. O lea mai tau atu. Ua mai a ia le mori mau toni te vanga, o lai whaanga solo o ngai le korosi ai, tanga te sua o le leo so wha malai imi teifu. Stasi o leo o lea sa ia wha mawina ia le mori mau sem masi vai. O le si tangata le ua mai ala na mori mau o May Day. Le fwisa ta ua mana tua o May Day la. O le ana ona ta ua na manu mailo na suafa ona o le mori mau Samuel. Malana whaatala noanga i rungo na tauta iai. Ia o lea fo i wa lango le se o tatou taimi o lea ua ala afa leo no le fiafia tatou. A o la e fato a whaanga solo ni se o tauru manga o le whamsinonga i sa mo i le awa uli. O le lai atangi a mai fo i tatou update mai nei le auli a tatou i Amerika. E ono tu lai a whatau i male taimi ma le umi fo ingi whaarili unga ma te lori mau meo lo i ai ni se o moribau. E ono tu lai tama i tai o Marie. I le aso fo i le nei. Ai o le vaenga o te fia i so fina gano le a lo sunga loia. O le si ki person le tau mai lava i te tomu o moribau nei. Ma tangata le na whaia lato wa morianga nei. O le leo le a si nia e so whaia toni te vanga. A o leo mai ala na wha lana moribau matulanga. O le na tangia mai nisi o i lato sa moribau wina na mato fisotai. Sai te tonu o le whalwhamsini. O ka haka makua le kusa atu isisi fa ubinganga. O ke le loa iai po le mai mau le kaimi, po le mai mau le avangoa. Po o le fia kango e kalifa le ia fesiri. Po o le fia kama mafa. Ia po le lofi o se mea. Which is okay o maa nama e le la foatu. Ona o tangata tonu le usa wot ko inga kalifo ile I don't know. I was not there. I'm not sure. O te leo. O atu inga tarifa pene iwa ai mamata. Le fama sinonga e mesi o lo sungo le lilo ia. Pe afa pe o le tu la i mesi tu inga tangata. One of the key witness. Ai sau de kalangoa. E le ilo mea la kalangoa. Famonu. E la ngona whano noa, especially au o malu o lātou tau a vea le tanga vai o le saolo tonga le atunu. Ma o lātou fo i o lo whaile lātou tau tonga e lau te tau tua ma o le atunu le wha maluina o tu la fono. O toa inga tali la whapea o le fesidi atu ai a whapea o le kalifia ma lie mai whapea o kele iloa o kele iai o. O le vaai la ia ale kula fongo ai se ala o e agree e ke sau e soli ile famasingonga o le ke sau faka alor fengo o la molima mai o molia fo ila lor kula fongo a vai la le vaenga kasiko luiva o le Crimes Act ale tunu a mola misa pen fainga vai no Crimes Act 2013 o ie o molia Laisa Wiley perjury. Perjury is an assertion as to a matter of fact, opinion, belief, or knowledge made by a witness in a judicial proceedings as part of witnesses' evidence upon oath or affirmation. Ai sau lola ia le vaenga kasiko luiva kolu o le section 139 ngai la le vaenga long code. A person who commit perjury is liable to imprisonment for a term not exceeding 5 years. Afa pe o le whaka alonga i vaile whainga o moni mau leo. A leo o mga whaile whaka o konga va pe o, o kangakangi e apia i luma whamasingonga. I menge o moni mau. E mua whaile whaka o konga po lela aka uli mea sa o mani mea mong. Ava ai ngi la, afa pe mai ngake leiloa, pe fa pe mai ele iai o.
I say nga laingong agree nga ke stand before the court. It's tell the truth. Is the truth is there is no evidence. He wasn't there. Alalan mo lang fa mai mau for kamil ko. E o foi la ko nunga le vaenga nga misa ol kula fonga vaila kasi fast food. Fabricating evidence. O le mai le yayo. Is that the evidence? Ele o yayo. Alalan me nga lang failanga become a part of the investigation. And Olaisa will eat kasi fast food. A person is liable for imprisonment for a term not exceeding 3 years. Goes up to 3 years and fine fafat pui ele kanga kai nga ke fabricating nga yang evidence. Pe nga ke ole upule fabricate ko sa kango faungi ni evidence. Pongi me fa mau ngi simo mau. Lawa kango fau pe pelu. Kolu kau sanga lima kau sanga lunga wa bar. Asa o fole mar kasi fakas. Conspiring to defeat justice. Ko kong mengi fa masingonga. Ke ka mafai loa fai se mo mau pe pelu. Mai ka mafai fai se mo mau nga ia defeat the cause of the purpose of justice. It's a crime. Alasa o kasi fakas. A person is liable to imprisonment for a term not exceeding 3 years. Who conspires or attempt to obstruct, prevent, pervert, or defeat the cause of justice. Kolu, ongo, malilima, was fulkasi kausanga. This is how long someone, especially as a la yai il capacity or la ko o famalua kula fong or police officer or any government officials. I lewa kule court. I faka alu fainga o la ko mo. Saying you were not there is not an excuse. So So why did you become a part of the witness team? Why didn't you tell the prosecutor you have nothing to say? Remove SOA. Because a local mafai avapea fixus furmo ko pomorma. Lewa fa ama imau wale kanyo le court. Fa ama imau wai ia resources ale kongo. Onga kakawanga sa ilia le amio kongo fa masingonga ngi mamurianga ngi. Ase vai le quality o mau le mo lia fo ingi kanaka wa violate ai le liberty o kanaka ngi le mo lia. Usolo mai mea pepelo, ma mea le sao. Ma mea le o fai mai ele iai o. Ma mea fai mai, I don't remember. E mo li ai kangakangi. How can you meet le merit, le threshold e kau inga presi charges ilalo le kula fongo o like the Crimes Act like ngo pe afa pe o quality o ngamba. Saka kau leo ma le prosecutor. Include le attorney general. Va ai a ko ar fai na. Ai leo wa kungi the file is just a lot of holes in it. Lewa pick ele defense team ia holes. Makangai mal officer leo. And I hope umala case lea I have a pair of fair ya nga yele fa unga famasingonga. I have a pair ngemo ifo le ese credibility imoli maungi. I hope some more will uphold the rule of law. Judge ngakang ifa faka along vai ia makanga luanga leo. Charge ilalo le Crimes Act. Ma lo fa tai le la wo sa no, mai so fe ka no o le so no todo na so ngar li lo ya. A wala mo pu mo ni sa mo bala mai mo, o mo kwa le mali. E fai o le mali, o le manga ya. A o sa wo mai ino tu lo fa fo ngana tu. E ma fo no fa to le besfir ngalo le eto. Leva ma pisa le o di ia. Ma tau le pua malafo ina o te sanga lo ia sa male tmainga to ono e tolo i tua whamsidonga le taimira nei. Le nga pi kausanga le na vatu se ka penga le si o lea la ua maua wha maunianga o ka penganga ale vaenga le ko ongo kuro. O whengia ko ka penganga le ko rushing ai mengi. Na mo ko fa se ala vai ko polo ku. Na matua fa se e o ya li mongi. E tu lo wa ia mei wala ngai fa pe o public mai mei wa so fa ia le kanisi a ko lua le longo mali mongi o to lua le fa popo i manisi le la lafi na fa o lo ata waina ma ta upule ma tau le puo foi mai o fe ngai la ngira ko o fe ngai ngira ko ko o le bang ma ko sau ngi me ngai ro ko ko o le ka ngo ngai ka upule la wai on ka ula ngia na o ka ga ro fa psingonga e mo mau ngai ko le wo mangai a me sa mo mau ngai leo saungi wo o se msalo o se la puka inga foi le mo la kule fikus furu le mun mai
wa fa pe o fiku sulu le munu mai o la ko mele le mai fai mai fa valer fa fa singo ma fa valer la ko mo ma fa alu kai mi ka ua o ngei loia o ngei fa singo o ka ka o fa singo o ka ki ki o ka pu le o fa fa nga so fa pui pui fa pe mai fa mai mo kai o mai mele sa ngia o mai mele le angoa o me e le o ye se fa ma ngi ngo me ngi fai a ka ki fa te fa ko o fe ko ngos ko fa so Ia, ale ko fiku sulu le ko koe whiku o sifuru. se morning foi le mola ko nge fiku sulu le mun mai so ia ko ke fa mai mo kai mi fa singo o mai ka sa o me nga e mo ese mar po a mo se fu ka ka la so kasi o vai nga le ki lo ki ka se fu ka la so kasi O le winga lana le te tifai atu. O ka ngi upu, o le si tangata leo o wharangotu lo i Samoa, karosia o alu e lifo e mori mau. O le lea o Angelu. Le si tangata lea na sautu rou a pei o le a fofonga fo ile le o pisa mai e telefo te mo te fai por kalame e tau le pua ma ku wa i fa mai o le la mo ko ro i ku o ka penga leo o le ka penga nga leo le nga whakaringi o siri o le ta penga nga leo le nga komika ia mai ngai ai o aku mua i le ilo whenga ngui wa o ele lau ai valea. Do you know why I'm so upset in Amelia? No, ngā moko whai aku o le kele o kala ngi ka ngaka ngau mai whai aku o mai la lau mai lea e oai e to ono lea e moria kulo e la lau fo mai la ngor mafu ngai vai ma a le o matua lu ele o luma le ku ongo o menga fai ko ongo le ele o luma o ile o fa luma inga le ku u kemi o luma le ku ongo o longo mar ko vai ma o matua mata nga a to ile la rolangi fai o le lo ngangu le ile i keisi sir fai o lau mori mau alu watu tu pa isa pani fa ali liu fo i le lo ngangu so o ma kwai ko kele le tasi le vai nga le o matua o mi e le kosonga ai o watu matua inga tali na ole don't know not sure maybe Don't remember. can't remember I was not there mai ka ko yai it's a joke Ole me wele asia tai mafo fau e fo. Sea o akungi leo overseas. Pa pea yo e train mai Samoa. no Kusa e aku e train Samoa. Pa ole me wele le ka wa fo se vai fa lau kele. Ole case ngai ole a expose ai le level ai le quality o leo Samoa. Especially low expose le komsima. yeah It's a top. E fo i mai ngeke si they will, e kalangoa ia lo ia ma leo every day. A ka ongi kangaka e kumo ile court. Lo ia ma leo. E waku leo e waku ia kangaka mori a mai fo ilo ia e pui kangaka ma pe ave serve the justice, go through the process of the court. Ai ma fo ngila. E o mai lo ke si ia mai Samoa. They were just telling everyone in New Zealand, including Maleo. We actually deal with chokers in Samoa in terms of local police force. And if I are we spending our taxpayers' money a train level intelligent or are we just wasting taxpayers' money? E ongo afia ia fiso soangi ka foreign aid ia kungu ia Samoa. Maya Oscar ia New Zealand. o le mele tupure o le mele ka ma fai ia lo ia e vange mai runga te lo foi lai tau su e si fa ko fala inga la fiona ka mai kai famsili where go evidence leo where are your evidence e pinge ai e fafau mea ia nga fai e Samuelu la auli tu lo sunga te tai au le mali to fe pule ai Marie Charlise ia leo o fiangia ko o fe prove ia vahenga ia ai sila la o e to fa fo ile si vahenga to lo longa ile ke binga kula ia longo o lai fai mai e nga kele ilo e so kula fongo me nga no fi pule ai fai no so nga alango ga agree ave ka valid I mean how stupid is that to low lover e o ia komisinga e ke ave pongi sa me ko kingo le malo i lano lau e ki kango e ave e whaonga i le associate minister
e au ngo ma so mana malama aru ala aru e vai kulo fa kai ale wa esa ngai mau ka pe nga e fa mai you know nga ar confused fa so ako o lela no fa ngolo le atau o share mai se kasi se fa kar nga se kasi fo yo o fa li poki mai sa mom fa pe ma o tu or ke ngai a sa o leo pe ma lo leo fa pui la uri merko ai a uma e ngai le fa mau nyanga and this is where all makwa ofia aka le men mai a uma e le fa mau nyanga e fa fo ngai yang fa ye la uri ma ia e mama official leo e sa ore a mata mai so ngano ka ko mai le sunga no ye wa nga ke kalanga le o me ko ngai ka o le choka o me ko fai karale ma le fai kuskarale le ka o si sa choka e ma kwa ngom fa ngom fo so le o ke ofo ngai fai news al radio Samoa ma fai ngom pa pengi le ka o so slanga al radio Samoa le sa wele me le ka nga kuskarale on kwa male pele pe news ya mai eli akos ka mi mo fo e fai o le ayongi on fonga ngi me pack up nga ang news le aingi e ka make ke lo me e generalize de ke lo kaup ka ke fiu e su e po fele mele sa wai e ke ola ko ya alan ka wo le fa news on radio sa mo le mo ba ko a fa news la ko ya le ka uri e le a wa ko nga fa news le alan ka uri o le radio sa mo ia au te lo fo uma tua le ano ia le radio sa mo le te mitu lo le a fe ole le ngai tia o le la ke o fo ia so mo ia la sunga a le dilo ia Misa se ko e lunga le concept. Wai ka reporting fa pe a uma e ma no leo e sao far pui straight your car far pui la au ma a pero leo ten e nga sao lo ko e vai va lo mo yang me u fa O le kali le Crimes Act, Mr. Kasi Kolfiku, Section 137, Mr. Famole, Kangole highlights. Life mai mangwel kala le RKC dengan fayalong. Corruption. yeah And olesa o kasi Kolfiku, corruption and bribery of law enforcement officer. A law enforcement officer is liable to imprisonment for a term not exceeding 7 years, meaning up to 7 years, who corruptly accept or obtain or agree to or offers to accept or attempt to obtain any bribe for himself or herself or any other person in respect of any act done or omitted or to be done or omitted by him or her in his official capacity. Lea ua noti ko kongo whamasingonga, yang whaikawale o lea kongo o isi mei lalo. Alva ele kasi kolfiku lua, lewa ua whafunga le kongo uma ua noti kongo whamaumonga whamasingonga. Le saungoanga ale keisi nga whai ia long. You corrupt. Au le zau i le kasi kolfiku corruption. O le upu corruption se whangau ma le corrupt. A whapea o se saungoanga nga ale whai news le. This is so biased, man. You know, ele o sa whai le media. Ele middle. And yes, you guys are media people. I know my profession. O lo ke sa whai le middle. Because o i le whamerku la fong. Afa pe prove nga corrupt ia la auli well by all means la auli il fa pui afa pe foi la prove pe corrupt ia leo so are they saying immune leo ikula fong yeah this is ridiculous and it's a shamble and it's a shame for Samoa to have these type of reporters reporting based on them choosing sides. Please have some cuts to quote the legislation, you know, and it makes you look like e ka kele faia se kala po se apa ole va aya ko ngui fa for Samoa is not going to be strong as a country without overseas nations. O kako exports e se vai la ko metals everything e la ko overseas. And a fragmented law ia kula fongo ma le apala ingo kula fongo. Then a ko ngui fa fo they will look different ya Samoa and how they make deals with Samoa. Le manga kua le lei Australia. Le lako ko lisi markanga kangu. Le nga fa malo sia le nga kale fat pui kongo Samoa. And we all know who that is. And ole media ka kaunga makwa is stick to the middle. Makwa ko lei ia le government. You are the fourth arm of the government. But it sounds like you're not the fourth arm of the government. Makwa i pae sa. Ava i foi lai le vai nga
Pela mele sa kasi ko wiva ole Crimes Act, kasi fa se fulu, and o moli yang ai i sections ngai. E mawhainga kufa kasi, pa e olonga molia, e apalai individually. Awa pe fiko kausanga i lunga le corruptions and bribery of officials. Saula ia le kasi fa se fulu, e lima kausanga, e kasi ko wiva, perjury, lima kausanga, sau le fabricating evidence, kolu kausanga, sau le conspiring to defeat justice e kolu kausanga. This is how long e mawhainga whaafare pui e kangaka ia e whaia mori mau pepelo. And e le whaapeo mori mau ilu mo se ngu. It's a court. And e kakau whelanga lako mawhau to uphold le integrity o le kula whongo ma whamasingonga. E le kakaunga lako whaka alonga i vai. And the media, the protection of the media is from the law. It's not from the person you are interested to protect. If I have an issue with a person or a fiel media, I prefer not to come up here and I will say I have no comments. Because that's my conflict of interest. But it's not easy to discuss these things. But please, it's not for the best interest of your friend, of yourself. It's for the best interest. What is the point of having a parliament to pass legislations while we actually, including the media? This is a shambles. And Samoa is better than this. Journalist. Before la fionga yasano malifa. Regardless boa alayo mai e kuwa mele yer kula fong. Ile kaimingi, wale ko mo wale quality nga. Na tonu ra. Fa tai le su sauni e so kena ngar fo ko. Ole ke o ka ku ka makai ya ko le la so anga saungi le melenga fa e kesi longo e corrupt. Ele isi fa ko senga fo e kesi fo ngam. So it's going down as or me sa or me nga. Yo. Or me la le fa ko ole melam ka apure fa pe le mam lam mai l'inglis. O se la fikanga nga ini no mga ifa porque lo mea o fa langa lo le mam lam mai l'inglis. Le wo fa si konga fa ilo le mam lam mai l'inglis. Can that be a la fikanga mo la konge le ko fa si konga ko kadiem kadi fa pe. Mr. Sekwa, in Constitution from Mulea and go to Article 112. And this is outside only asu me misa vainga le. Faftai level to low tato proclamation li loya. Because this is exactly on integrity le on proclamation. Le, vainga me le. If I go visit, I refer le lawyer constitution por kula fogo mangisi amanga tula. Ele faya me yo mafofonga. Ma fai mai o assumption malo male emotion foi le ke ka fai mala fai ngai go foi le create on menga le o ke le sa u le si o fai news le sa go sa u lungo o emotion ma me foi le ai ka pai o le ali fa foi langa le foi fai mai ke le isi fai pule mai la to a ver mana ya o ta pena mai misa le vaenga le it's 112, it's 112 misa van mole. And by the way, I request ia le copy fa sa mo le constitutions mo kula fongo ia through i Samoa. And ole information ole response no more. Ele yaise Samoan text. Yeah. Nga ole English versions lai lo ke fonga ngal kemingi. Availa le vaenga le kaskasilua. A Samoan and English texts of these constitutions are equally authoritative. But in case of difference, the English text shall prevail. O kura fonga umala. Ava pe ora fa vaile le kungo. A e alu lola ile vaenga luo le constitution misa fa mole article 2. Pe sa ola ko maki ngala lu ko kango ya ko maki. A e alu lola le article 2 le constitution. mana ye tele vaenga le o e au mai. E ka ua yanga ka kumala malama le whaka o kongo le wha vai le kungu umakula fongo le ka i ele kungu. E vai le article 2, pa vele misari o le lua loke. La FMA, the supreme law, this constitution shall be the supreme law of Samoa. Ai mawha whawaila le melo FMA le kasi lua. Longa winga, English.
Ingirisi E supreme in interpreting o kula fongo. ele o ngan Samoa. Ele on ngan Samoa. And is that our fault? I would love to see a Samoan version mafapea ve esel English. But o mangingo. ongo kolu ka usanga karung ko kasira kung we didn't manage to change it. Ava pela ka ke fai kio il fa mala manga kung kula fongo. Please fai kio ka ngakala fai kula fongo. O lesi la vaenga ta ua le o manatua sauni tu ifo pela misa lunga vaenga ia. Ai toi fo ia e afa mo le kasi do nga le o manatua ila ra utala lea. Kasi la lea vaenga e ka kaunga mangingo ia i le fainga o kofinga. Lese e ia ngai mar komisinga. Ko e vifo kasi do. E ka ua fo i le kofi o sa ka ngaka. Ingirisi. No, ele se para Supreme lang English. Na kung. Yeah. So vi foi le nungo bebe le o kilo kungo fa pe. Wait a minute. Mai le manging o ila le e ma fu mai ile me o le fai o kofinga ma se tau ne ai. Fai o kofinga ko ur kanga ka laenga ma wasa o maka according ile suenga ma me uma e ka kaunga na qualify. Ai avaku kanga ka e kaunga ai. Ma vai le manino le mai ngole le vai ta sa si wole sa me mo mua sa just before vai ngale. Ai si le fa pe mai ai wa atau fa sa mo fa mo. Lea. Nga ile fa sa mo. Ile fa sa mo ma fa per kangia. Yeah. E ku mau lea ia yo fa per kangia. Mau runga le. Ngai pe mau Supreme le. Oro ngara mo kwa mga mia lava le kanga ka coffee ngai e mal malamba English. Ingirisi. At least a level. Mai e foi le si me foi le ko ke va ai. Ava pela o le fa mel fa vai. E Supreme le fa vai. Ile article 2. Nga sau lole ila lor kasi lua. E authoritative le English. E apalai foi lai kula fonga uma. E le fa penga fa vai. Because it's Supreme o le fa vai o le ka. O le ka ile ka uma ya kula fonga. No wonder why. Mai fa masingonga uma yang kakusava vali mai e sui normalo. E fa per kangia uma findings alo ia fa masingo. Yeah. Le ai ma se me ki fiu ka kilo po fa sa mo mai tu lo me lo pe avai le pon muli muti. Ai mua out mai fa per kangi. O ma le Supreme le. O ke man koinga e vai kami I think ole 2013 o fa longoi and ya o fia le challenge ko la pangave academics i Samoa. Ava pe yengi academics i Samoa ma fainga la ko suia uma le educational system Samoa i nganga Samoa. Prove it. You know, lenga challenge e foi kula e pakanga ka akama mai le academics. Ai e fainga ka ongolingi. Especially ai subjects here, accounting, science, economics, e overlay geography, e mako e fainga ka nga falili. And wa immune ka ko kanga ka ringilisi. Onga amaka me le primary school yo ka ko mga ko onga Samoa le primary school e o ai lunga English ke. O le Ingilisi e dictatinga nga ole nga Samoa e teacher nga Samoa. We can communicate e le fa Samoa e ko kongo discussions e vasenga ma kulanga vapenga. Pa e olo exams o ingale testa i lorka ngaka. So ia kia ula a vapengila e ofela mele vapea mai au ke fiangangu o ke fia palangi. Our constitutions put English as a supreme language. E interpret ka ko kula fongo. And we need to understand that because orki nga ye lo kama fo pe fa pe mai ka awa ki fiangang well aka ola kula fongo fa fena fa mala kula fongo. And I think that's the reason ole la inga la o ko kula ia fa masingo ngi sila e sa fa ilunga le koro fa pio la Samoa because otherwise o au mai ia kupu vayange ale pa ia malo le ku o au mai ia makai kupu makamali isa fa ile Supreme Court ile kora fa pio la Samoa no Yeah. ole avaku pala lang ole case foi la le a vingi le vaenga le ala auli li o sem mai la ko ia ko ongo ma fai lava e case ngala ko avenga le nga challenge ngale ko no we want everything in this court to be dictated by English because of your constitution pa olai fa alo nga case ile nga ngu le language al Samoa. Ai ole fa ta ua walanga le ua o tatu te as we go along. Ole tatu te identify nga ngai vai nga ta ua. Pe fina o wa vai tu ino mai sunga sa ngi tu langa le. O lo o moli mai ai lai kua ma se fa va ale lei. Ma se fa vai.
o se kangaka ka kaunga ngofo I ko finga fa komesinga. It's a must for ila. Ele fa kos it's a must for ka kaunga le lei langa English. Ai vai lai mele ko kura imba. Ye le lau fiko ai roka ko ma ko inga mele mangkua. It's a case of the century. It's a high profile case. Yes. Ele se la songa siak. Mai se ko yalo constitution misa ko kunungal kaskasi kolu constitution. Wow. O ile ke le anga whakalango ai mai ka le ke le whaki mai ka pe mai le sia ya ngui fa ya Samoa bla bla bla. Le vai mai kaskas kolu. This constitution shall come into force on the day approved by the General Assembly of the United Nations as the date of the termination of the trusteeship agreement for the territory of Samoa, approved by the General Assembly on the 13th December 1946. Se whaila sa o kala ni mele. Kusa o lenga approve the United Nations the Constitution of Samoa. I se si whamakalanga o lea e iai imprint a malo o whakasi. Ele whau wingo kako ngu. O lea o maile lako trust man lako whamoemoenga. O ka i lako kofi Samoa. O lea lako upholding le rule of law according to the constitution ng approve mai o. Ele approve mai nisi. Le sao i le kaskas kolung approve mai ele UN. And it's a say for ila le view le kele nga fai mais nga. Ele se aya o Ele se aya. A o nginga nga o ko inga kulanga fo ile ave I se kangi nga ka sa mo le UN. O ma leper fa ava sa mo. E pa wane o document e vai le UN. Why didn't you uphold Article 113 as we expect you to uphold it? Kasi fa o ngoleng approval General Assembly. And e o mai kasi o loa o mga faud fa avai. Ele kasi se kausanga nga faud fa avai. Aka ko vai ngile yule umia from 146 ele 162 umia ia kausanga. Ele asu ngil fa avai o la se fa kopela. Ma lo fa tele to. Le o baga ia nga wa o ka o ngi fa vai e de si fa ku au mai e ko kusa me ka man whainga malo. I ka ko fa ka si whainga malo le Commonwealth. Ia masfole ia wangai. E ke ora ia e ka ua kire ke ora wanga le. O I ka ke o fa ka si